tajna. Evo, idemo. Ma, s konjima se mora raditi, kako ćeš ih hraniti. Uvijek je reklo se hrani ga kod cara, tere ga ko vraga. Ali šta ćeš, voli se to, pa eto. Kobilarna Lipica je ena najstarejših kobilarn v Evropi, kobilarna, v kateri se je razvil lipicanc, in v tej več kot 400-letni zgodovini kobilarne Lipica so se razvile rejske metode, znanja, prakse, ki so kot rezultat dale lipicanca. Lipican bol vyšľachtený predovšetkým pre jazdenie, drezúry, klasickej školy, pre výchovu šľachtickej mládeže a takisto musel spĺňať Lipican tvrdé kritériá, čo sa týka náročnosti v záprahoch, pretože prekonávali obrovské vzdialenosti. Zahner, die Rasse macht einfach aus die Leistungsbereitschaft, dass der Adel, was diese Rasse hat, ist ein super Familienpferd sowie ein Sportpferd im Reiten und im Fahren. Secția de tineret femei de la Ucea de Jos. Avem femelele tinere începând cu vârsta de 6 luni, după înțărcare, până la vârsta de 3 ani. Puteți observa că sunt culori diferite. E caracteristic pentru această rasă, pentru rasa lipițean pe care o crește Erghelia Sâmbuda de Jos. Culori diferite, până la vârsta de 3 ani mânjii sunt mai închiși la culoare. Cu cât înaintează în vârstă, încep să se deschidă la culoare și devin marea majoritate dintre ei până deschis. Osnovu uzgoja lipicanske pasmine u Ergeli Đakovo je 7 linija pastuha i 13 rodova kobila. Jedna od linija pastuha je izvorna hrvatska linija, linija Tulipan. Osnovao ju je grof Janković na svojim dobrima. To smo mi jedna od 4 ergela u bivšoj Jugoslaviji koji se uzgaja na čisto krvnog lipicanera. U genetskom potencijalu dosta smo jaki, možemo se porediti sa ergelama u okruženju. A rendszerváltást követően 1990-ben alakult az Egyesület, tulajdonképpen egy civil szerveződés, ami a fajta fenntartását volt hivatott képviselni. 350 taggal bír az Egyesület, és nagyságrendileg egy 1000 kancát tart törzskönyvben. Ebben benne vannak a törzstenyészet, tehát szilvásvárnak a kancái, egy nagyságrendileg 80 kancával, és ezen kívül az ország több területéről a tagok kancái. Moj djed je imao lipicance, otac je imao lipicance, ja sam znači nastavio njihovim stopama i evo sada sin i kćerka dolaze isto i da i oni nastavljaju tim putem. Znači drugi život je bio prije, su lipicance služili kao mome djedu i ocu za radnu snagu, za prijevozno sredstvo. Sada toga više nema, mi se sada bavimo znači isključivo uzgojom lipicanaca. Kobilarna Lipica polaga posebno pozornost tudi na zdravstveno varstvo konjev. Zelo pomembno je pri delu veterinarja, da gre za sodelovanje stroke in veterine skupaj, predvsem delavcev, konjarjev in jahačev,
da dovolj zgodaj opozorijo na probleme. Wir decken ja alles noch mit Natursprung. Das heißt, der Hengst selber darf noch springen und nicht künstlich besamen über den Tierarzt. Und dann bleibt er ungefähr 2 bis 3 Monate bei uns und dann geht er wieder nach Wien. To delo me ful veseli, je pač nekaj posebnega. Tista prvi stik z žrebički, treba je tudi začeti zgodaj s socializacijo, da se navadijo dotika človeka. Tu se pol vodi v nadaljne treninge, da potem lahko jahači z njimi delajo in pristopijo do njih in da se jih potem izšola do ta najvišjega nivoja. Ganz wichtig ist bei der Pferdeaufzucht, wie wir es hier bei uns betreiben, die Ruhe, die Umgänglichkeit, die Liebe zu den Pferden. Und der Leitspruch von uns ist, geht's den Pferden gut, geht's uns auch gut. Efectivul de iepe mame de 84 capete plus 10 capete de iepe de vânzare va fi transferat la subsecția Mereșug, aici de la secția iepe mame, din cauza epuizării pășunii. Acolo, pe fânețele cosite, este masă verde din belșug și acolo vor pășuna din luna august până luna noiembrie. Die Alm ist für den Jungpferden ganz, ganz wichtig. Die liegt auf einer Seehöhe von 1700 Metern und vor allem da werden die Sehnen, die Muskeln aufgebaut, Herz, Lunge wird gestärkt und sie werden natürlich trittsicher. Vodenje rodovniške dokumentacije, predvsem poimenovanje, poteka še vedno na isti način, kot je to že 400 let. Ko mi vnašamo v ta sistem podatke, ti podatki ostanejo v sistemu za večno. In tudi potrdila o poreklu, pedigreji morajo biti natančni, ker mi vsako žrebe tudi pregledamo z krvni vzorec se odzame in z genskimi preverjanjem potrdimo starševstvo. Nelle 11 linee classiche di femmine di Monterotondo abbiamo identificato 10 diversi mitocondri. Soltanto 2 linee hanno la stessa linea mitocondriale. Questo comporta che ogni linea ha una propria identità. Je to Conversano 13, 47. žreba, jeho otec Conversano 13, matka Geleta z rodiny Gidrana. 629 znamená, že je to 629. plemenná kobila v Topolčiankach. Geleta je po otcovi Conversano 6 a 8113 znamená, že je to 8113. žrieba narodené v Topolčiankach. Takže z tej tabulky sa dá taktiež veľa vyčítať a takisto je to označovanie aj týchto tabuliek z tereziánskych čias. Takže dodržujeme a snažíme sa túto tradíciu zachovať a dodržať. Wir können nicht alle Pferde behalten, wir müssen uns auch vom Pferd trennen. Das heißt, gemustert wird bei uns in den Monaten September oder Oktober. Jedes Pferd wird im Schritt und im Trab der Kommission vorgeführt. Und die Pferde, die für uns züchterisch auch überzählig sind, die können wir dann auf dem freien Markt freigeben. Zasebni rejci veliko prispevamo pri prenosu znanja na ljudi, ki se s konji ukvarjajo le rekreativno ali pa tudi profesionalno. Tako kot je oče Jože prenesel znanje in izkušnje na nas, vse 3 sinove, upam, da bomo tudi mi znali to prenesti naprej na naslednji rod in da se znanje in tradicija ohranita.
Od malih nogu sam krenio trkat po štali između konja. Kraj tate najviše sam gledao, nisam ga puno ni pitao, nego sam sam pokušavao neke stvari raditi. Par put mi je stao konj na nogu, pa par puta sam probao staviti oglavinu, sam vidim da ne može, onda mi je on morao pomagati, a iz godine u godinu kako sam rastao, to je išlo sve bolje. Il lipizzano ha una grande capacità di apprendimento ed è naturalmente portato a eseguire i passi e tutti gli esercizi del dressage. Ciò significa che i tempi di addestramento diventano molto rapidi. Тут трає, recimo, 2 літі трає розвой коня, мускулатури, тегозаупання і блівості од рівня мочі. І по 2 літах часи туля пуна ріду. З заупання, з м'якобо, да є конь задоснего темперамента, відва яхачень, конь да грестовені гармонії. Пой у насліднім літу навчи комплект репертуар розсудного яхання. І пой постане само шепілення. Die Lipizzaner sind einfach vom Körperbau so gebaut, dass sie die ganze Schule über der Erde perfekt beherrschen. Also vom Stockmaß und von der Länge und von der Größe her sind sie perfekt für Schule über der Erde. Az, hogy mi most egy olyan helyen lehetünk, ami Magyarországnak egy kiemelkedő lovas központja. Én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy érezzék magukat megtisztelve, hogy egy ilyen helyen tanulhatnak. Szakmai tantárgyak közül van nekik lótenyésztés, tartástakarmányozás, anatómia, fogathajtás, elmélet gyakorlat és lovaglás elmélet gyakorlat. A takisto spolupracuje so všetkými okolitými univerzitami, ktoré robia vedecké a študentské projekty, čo sa týka chovu lipicána. Medzi prvými bol zaradený do projektu Kopernikus, ktorý v roku 1990 začala projektovať Ljubljanská, Viedenská a Budapešťanská univerzita. Dakle, i krenuli smo s konjima radi tih tradicionalnih manifestacija, od pokladnog jahanja, od đakovačkih vezova, konja bijelaca u Babnoj Gredi, vinkovačkih jeseni i tako. Dakle, to su sve prve stvari koje su me u biti vezale s konjima i sa tim manifestacijama, sa tim našim tradicijom u biti. Starost i iskustvo ili mladost i brzina? Festeggiamo ormai da 400 anni la festa di Sant'Antonio a Monterotondo, Sant'Antonio protettore degli animali. La parte della padrona fanno il cavallo lipizzano dell'allevamento di Monterotondo che ha l'onore di portare Sant'Antonio. 2010. godine osnovana je konjogojska udruga u Koški sa ciljem kako bi se običaj obnovio i vratio u sadašnjost, ali tako i preneo u budućnost. Svake godine sudjeluje oko 70 grla konja, što ima budućnost za opstanak običaja te prenošenje mladim naraštajima u budućnost. Articulus quintum o čistote. Osoby berúce účasť na tejto spanielej jazde si až do cieľa uchovajú telesnú a duševnú čistotu. Nepoškvrňajú ani hriešnými myšlienkami, ani pádom z koňa.
prikladno ili jahačko natpjevavanje. Natpjevavamo se mi ženske i muški koji jaše. Šta on pjeva, ja ću njemu odgovoriti. A to su bećarci o našim selima. Živila ti familija tvoja. Živila ti familija tvoja. Vznikla vlastne z dôvodu toho, že bolo potrebné niekde teda zdokumentovať vznik, vývoj a súčasnosť národného žrebčína. Ľudia naozaj s veľkým elánom nosili do žrebčína rôzne artefakty, ktoré súviseli nejakým spôsobom so životom koní, životom ľudí, ktorí sa o tieto kone starali. A takýmto spôsobom sme vlastne nazbierali viac ako 3000 artefaktov, ktoré dokumentujú vlastne život ľudí a teda život samozrejme celkovo národného žrebčína, alebo teda život koní v národnom žrebčíne. Ott születtem a ló alatt. Hevesen édesapámnak már lovai voltak neki. Úgyhogy én ebbe születtem bele. Lipicőónak én 12 világbajnok és európai bajnoki arangot csináltam. 4 éves korában már intenzíven hajtjuk őket, de 3 éves korában már az alapkiképzést elkezdjük. A fogatolásban gyakorlatilag a szélsőséges körülmények adták azt, hogy a fogatolási mód az a versenysportban is rögtön az élre tudott állni, hiszen rosszak voltak az utak, rosszak voltak a feltételek, mivel Magyarországon a lipicai igazából a fogathajtásban találta meg leginkább a szerepét, ezért a Magyarországon tenyésztett lipicait a fogathajtásra szelektálták. Ja sam glumac, kao član viteškog reda čuvari koplja Svetog Georgija. Moj neki hobi je, odnosno vještina, da se bavim konjičkim streličarstvom. Glumac mora da zna dosta vještina. U jednom trenutku sam ja došao na nivo da pokušam gađati lukom i strijelom u galopu na 9 metara. Pa evo, u posljednje vrijeme dosta omladine je uključena u rad kod nas u konjičkom klubu i dosta roditelja dovede djecu ovdje na druženje sa konjima, malo koji imaju i hrabrosti, i jahanja, ostali evo onako čisto kaže malo da uhvate energije od konja i tako. A lovasterápiának több ága is van, 3 ágat szoktunk itthon megkülönböztetni, gyógypedagógiai lovaglást és lovastornát, a pszichológiai lovasterápiát, illetve a hipoterápiát. Lehet ez a terápia csoportos vagy egyéni jellegű, nyilván, hogyha csoportosak. Az 1 óra általában a lónak a kiválasztásával, fölszereléssel kezdődik, ez ugye segít a ráhangolódásban, a kapcsolat kialakításában. Van, amikor lovon töltünk több időt, van, amikor a ló körül. Imádom. Da nema ljubavi prema konjima i konjičkom sportu, to se ne bi uopšte moglo raditi, to čovjek ne bi mogao raditi. Napi élet az tulajdonképpen rá van fűzve a lipicai lóra. Amikor van egy rosszabb nap, és az embernek van lehetősége kimenni a ménesbe, és ott eltölteni akár egy fél órát, akkor azt mondom, hogy erre szüksége van az embernek.